FM inghenisa xikan'wekan'we eka xiphemu xa ku sungula xa nongonoko Afrika wa vulavula kamukana Lon FM akomba ndlela enongonoko lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pat Mathebula ni warismati wa jim wa xitlhangu maxingiritano wa xicacana makunelo wa ndandasi ku tisela nongonoko lowu twi kusuka la studio 2 namuntlha ku ri ravunharhu siku ra vukhumembirhi ra n'hweti leya ya Nyenyankulu lembe ra 2025 loko ku ve loko siku leri vekiwa hi vaholobye va hleketa wa swa timali na ndzawulo ya swa timali hi ku angarhela a va hleketa ku ri nge fiki hi leri ri fiki kambe ke na ku fika ka rona ri na swivulavula swa ku tala mingiseri wa mehe ku na vanhu va vulavulaka hi timhaka ta ku cinca ka xibalo lexiya xa ku ya hi ku i xave xilo xa muxaka muni xa nkoka wa xilo lexi u nga xi xava value added tax hi ndlela yeleyo VAT hi nkomiso wa koho se ve nge ri ku na ku vulavula ko tala holobye va tshayiwa ka man'wani maphephahungu ya sonta va kha va ku kumbe hi ngetela VAT kumbe hi susa SRD leswi swi nga duma hi 350 hambi se ku ri 370 kambe xivutiso ku hi fike njhani ka ku se hi fanele hi langisiwa ka swiswimbirhi swo ka swi nga vulavurisani SRD se yi na ku lumeka mantlhanu wa malembe yi ri koho se loko swi ri tani a hi swilo leswi a xi tshuketa se hikokwalaho ka yini ku ngeteriwa ka VAT swi fanele swi ya susumeteriwa ka ku va ku swi languteka ongeti swi tsutsumisana na timhaka ta SRD kumbe timali to wisiwa vanhu va ka vandla mapatu ka 3 patu rin'we kambe yin'wana mhaka i ku hikokwalaho ka yini va Democratic Alliance va tikomba swi vava ngopfu ku tlakusiwa ka VAT hambileswi van'wani va nge hayi swi ta khumba na hina van'wani kambe xi kona xi nga kona mi vula ku hi mpelampela va Democratic Alliance va rhandza swisiwana vhele a hi mi tweneni n'we mi nga va Democratic Alliance ku hikokwalaho ka yini ku ri na hoyihoyi yoyole a hi bule na byele ndzima vavi ndaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona 10 minutes ntsena ibile awara ya 12 nongonoko Afrika wa vulavula kamukana Lon FM ntirhi ta bula na matsalani general wa the South African Federation of Trade Union SAFTU ku nga nkulukumba Zweli Nzima Vavi hi bula na vona laha hi kha hi languteka mpimanyeto wa lembe ximali 2025-2026 lowu nga tsanda kolomo ka mune wa mavhiki lama nga hundza kambe sweswi tikomba hawayi se swi kha swi tshamiseka kumbe xani ku tiva mani a hi va amukeleni hi twa tlhelo ra vo ra mhaka eka nhlekani lowu. Mr. Vavi, good afternoon and welcome to Mngana Lon FM. Thank you very much, Pat, and good afternoon to everybody, your colleagues at work and everybody listening to the show. Budget 2.0, it's said to be loading. How optimistic are you? Wow, not at all. We now know exactly what is more likely to be said. There is all manner of speculation from the people who normally get told these things before all of us. We are told that the minister will no longer gun for the full 2 percentage point. I must explain this, Pat. The 2 percentage point is not the same as 2%. 2 percentage point takes the VAT from 15 to 17%, and that's 13.3%. The news is that because the DA, the IFP, and obviously the parties in parliament who are not in the GNU are saying now they won't support any increase of any kind, the minister may back off, not entirely, may back off to 0.5, 0.7, that range. That's what we are being told. Will that be true? We don't know. We're waiting for the minister to present his speech. But it doesn't change our view. Our view is the ANC should have scrapped the VAT when it went into power way back in 1994. Why? Because you and me know we were marching with the ANC in 1991, rejecting the introduction of the VAT, when it was the National Party that was introducing it on the eve of the National Party departure from the office.
And disappointingly, the ANC kept it. Not only kept it, increased it in 2018, I think it was, from 14 to 15%. It now wants to increase it from 15% up. Total betrayal of what we have thought that the ANC will be when it is in power. Mr. Vavi, as I was preparing for this program, I went through some archives and some notes, and I saw something interesting. Around 2007, 2008, I understand South Africa had a budget surplus. And if that is the case, how did we get into a situation wherein we are like this now, Chagas? Sorry, I couldn't hear you. Okay. But this government, indeed, if I get your question right, you'll correct me. Okay. Is gunning to have a budget surplus. Can you believe it? By 2026, they aim to have a surplus, meaning that they have enough resources and that they can now spare some money for rainy days to come. Good for other countries to do that, but not a country with 41.9% unemployment, which is actually 42%. Not a country whose victims of apartheid colonialism are still the face of unemployment. Its youth still the face of unemployment. It's people that were sentenced to a life in the Bantu stands created as a labor reserve by the apartheid remain the face of unemployment. You can't do that. You can't do that when your African majority is still to be put on the first industrial revolution, when the world is talking about the fourth industrial revolution, when everybody is talking about the chat GTP and AI and all of these things, artificial intelligence. We're still waiting for water. We're waiting for proper roads. We want clinics. We want proper hospitals that will not make us queue for 8 hours. We want a better life for all. At least we want to be comparable to those that were oppressing us and during the colonial apartheid era. So how do you say when you have latrine toilets in some of your schools, when you have 85% of your schools without laboratories and libraries, you suddenly want to have a budget surplus? You see how mad the neoliberalism is. Neoliberalism makes people mad. This madness. Now we're talking about austerity measures, and I'm looking at a situation wherein, as the country way back, like I've indicated, around 2007, our economy was growing at around 4-5%. What changed? Is it the geopolitical issues, or it's something that we have done in the Republic that have changed the growth from being around 4 to 5 to around 0, every time? Both. This is self-inflicted adjustment, what we call structural adjustment programs, but it is also the situation globally. Let me start with the situation globally. It is true that in 1997, the whole world was hit by something called the Asian flu. The reason why we were not impacted as much as other countries were was because we were preparing to host the 2010 World Cup in 2010. So we were spending billions and billions in the infrastructure to build the stadiums, to build new hotels, to build accommodation for the soccer players and so forth. So we were not impacted. Other countries were impacted badly by that 1997 Asian flu. So we went through that. Then we got hit by the biggest economic crisis in 2008. And the others
in fact, say that economic crisis was bigger than the 1928 one. The 1928 resulted into the World War, the First World War in 1930, 31, and all of that. 2008 hit us when we were in transition from the Mbeki administration to the Zuma administration. And that's where the internal problems then, the choices we made, are haunting us today. Thanks for asking that question, because even these Zuma supporters don't know how to explain why there was suddenly a dip in the economic performance of South Africa. That's the first reason. The second reason is how we responded to that world economic crisis, how we responded to it, and how other countries responded to it. The West Europe responded it by cutting budgets and fiscal consolidation, belt tightening, and exactly how South Africa responded. We responded by cutting budgets, by what they call fiscal consolidation, neoliberalism, austerity programs. Seemed like Germany did exactly the same. The difference between us and Germany was that Germany is one of the most industrialized economies in the whole world. So even if they cut the budget, it's not like a country with these massive developmental backlogs as South Africa. So when you cut education, healthcare in South Africa, when you cut infrastructure spending, you are really hitting the poor very hard. Whereas in Germany, you are reversing years and years of massive progress and development. So the Americans responded differently to South Africa and its West European countries. The Americans didn't cut the budget. They instead find ways to spend more money to respond to that crisis. And in fact, they printed money. They printed money in the same way that South Africa printed money when it was facing the COVID crisis in 2021 and 2022. And the Americans will not allow its firms to collapse, to close, and therefore to send millions of workers into unemployment. We didn't follow that leadership. We decided to follow the leadership of Western Europe and Germany in particular. So the impact is this. The unemployment in America reversed to almost 9%, is now back to 1, 2, 3, 4, 5%. Our unemployment reversed from Mbeki left us with 22% unemployment. It went to 32, 36, 38. And if you use the larger definition, it moved from 28% to 44%. And so we said, Ramaphosa is more useless than Zuma. But no, it's because they have chosen a wrong path to respond to the crisis of 2008, as well as to the crisis of 2020, 2021, which is the COVID crisis. The COVID crisis is bigger than any other thing that has visited the entire world. Remember what we have to go through here. Remember how many family members you lost, how many times you have to change the style altogether, and funerals upside down, the African culture turned upside down, the working culture upside down. And so there is an impact. But let me come to the local. We chose austerity, and this is what austerity does. In 2003, let me start this to make this point. Between 1996 and 2002, during the GIA years, and those who were older enough to be active in the COSATU at that time will know that we were fighting against GIA.
And at that time, the government spending grew only by 2% per year in real terms. And the GDP followed, and this is the point that I want to make to you, Pat. Yeah. The GDP followed by showing a very modest growth of between 2.5% and 3%. The argument we're making is the more you spend the economy, the more you're going to see bigger growth in the GDP. The less you spend, the more you will see lesser levels of growth. Let's make another example. When Beki takes over and he goes for the second term in 2004, having seen the devastating impact of poverty, he decides that he's going to follow expansionary fiscal stance between 2003 and 2008. So he accelerates public spending to above 5% in real terms. In nominal terms, it was 12% plus up, but in real terms, it was 5% per year. The economy followed up. It followed that spending in the economy, and it grew by 4.5% a year. So we were very angry. You remember, some people like me in COSATU, we were mandated. Beki is a neoliberal, the 1996 class project. But if you look at the record, he spent 5% more in real terms in the economy, and the economy responded by growing faster, 4.5%. Then comes our moment, and I'm going to make you to understand why I feel betrayed by Zuma. Yeah. Came our moment. Yeah. In 2008, we suddenly cut the expenditure because we're following the Europe in the context of the world economic crisis. And we were now spending between 1% and 2% in the economy, as the state was spending 1 to 2%. And indeed, following that, the GDP tumbled to roughly only growing by 1%. It's a clear evidence, what I'm telling you, that the more the government embarks on what we call the expenditure strike, and when there is an investment strike by the private sector, the GDP doesn't grow. More people get unemployed, and poverty levels grow. This is now exactly what is going to be happening today. This government have cut expenditure by 18.1% since 1994 per capita, meaning that you as PET, the government have now spent 18.1% less, have reduced expenditure to you by 18.1%, which means over the period you have become much more poor than you were in the past. And that's our fight with Ramaphosa now, is that under his leadership, we have seen even greater levels of budget cuts, in particular in the past 3 years. Of course, he would say, I was facing the COVID and I have to respond to COVID. Our books were not balancing. That's the excuse they are making. They're making as if when they're in government, their books are the same as when you are in your home. It's not in your home. Economy is not like you are managing your budget. When you go into an overdraft, there's nowhere you can go to save yourself. But government can have so many other options. Here's what we have said to government are the options. To say to government, hold on, you ought not to increase the VAT, because the VAT will punish the poor more. Everybody knows that the VAT is a regressive tax system. It punishes the poor more. Instead of increasing the VAT, increase the corporate taxes. At least move it back to 32%.
They are now currently 27%. If you were to move it back to 32%, you will have 60 billion rands annually, and you will have no problem that you cannot even pay the SRD. And on that we have an SRD option. issue, on that SRD issue, I'm left with a minute here, Mr. Vavi. But on that SRD issue, is it fair though for what is quoted to be said by the minister on Sunday papers to say he is giving us an ultimatum to say it's either VAT increase or we cut SRD? It's a blackmail. It's nonsense. How do you even begin to say so as a people's government that I'm giving you two options. You agree to a VAT increase or I cut your SRD. I cut support to the unemployed youth, 8 million of them who are getting the 370 rands a month. It's just that SAFTU didn't give me a mandate. We wanted a mandate to join other civil society organizations calling for the resignation of the minister. I mean, how do you keep a minister that begins to play the poor against the poor? It's a tough one. Mr. Vavi, thank you very much. You can still in course. Thank you very much, yeah, Debole. Inkosi. Iswaso mingisela umngana lo FM kombandlela balaba yibulana bona inkulukumba zwele nzima Vavi bavulavule swo tala leswi swi khumbaka la isuka kuko na la inga kona mutla sentaba da ka anamsa mehleketo hi vulavula hina a hi swi tivi ku na yini ka mpimanyeto wa holobye inogodongwana kambe leswi swi ngele ku vulavuriweni swi tele ku katsa na sweswi hi ka hi bula hi swona kambe we uri yini ka mhaka yeleyo hi le ka 0860 002543 ku ve na lembe rin'wana van'wana va nga hehliwa hi ku hisa mali se hi fikila timali teta ti kha ti tshwa tindlayini hi la sweswi xiphiqo hi lexi sweswi hi langutani na xona tanihi tiko n'wemeri yini 0860 002543 a hi tweni ku mahungu emisava awara ya n'weta emise ku yini ni ta teka riqingho rorolero a hi amukeleni bongi n'wamuna ti maluleke mani khomjani papa epfukini I can't minister wa vanhu i wo dlawela sopo nyama nga dyangi hi mhaka yini i le mahandzi ya tindlela hi ku i fena vulavula swo tsakisa hina va mpheleni a tlhe a va a kota ku balansa leswi xiyimo xa ikhonomi xi n'wi byelaka swona se i le ka quagmire hi ku vula ka n'wina mara hi ku ya hi MDP mali yi yiviwe khale la tikweni hi ku loko mo yingisela treasury lembe na lembe loko a nyika ti-reports mali ya yiviwa yi tele ene ku dlina ku nga vi na munhu na un'we loyi a byarisiwa ku vutihlamuleri yeleyi ya tolweni nyana ya COVID yi nga dlina yi boxa hi president mali ya kona swi swa ku a swi basangi mara mali yi humile ene a makhotsweni a ku na vanhu lava va nga dya mali liya mara mali ya yi kona kumbe yeleyi na yo yi nga hisiwa hi tivi loko mi kha mi vulavula mi ku tani valava va loko mi ku yiviwe mali xiphiqo i ku ta va ku i va mani va nga yiva mali ya kona xiphiqo i ku swikombiso swa ku va yive mali swi kwihi xiphiqo i ku loko ku ve himpela va yive mali hikokwalaho ka yini tani sweswi mi kombisaka va nga ri khotsweni se n'wina mi ku yini hi huma njhani la a ka tika butpet ku le ku tikeni mara lexi nga koho i ku mali a yi kona yi le ku xoteni ene vanhu a va khomiwi se va koho vanhu vo karhi lava va fene va byarisiwa vutihlamuleri se ko va ku a ni na milawu ya tiko ra hina butpet loko ku ve i na mali ya ku kuma loyara i nga teka nkarhi ku nghena khotsweni hi lava kokwana Zuma va lo donziwa vo za va ya pensionini sweswi vo to za nkarhi wun'wani za vula ku ve nge hanyi ku ya ku yini mara a khotsweni ve nge pfuki va ngheni straight se ko va ku hi yima hi twa ku i ri yini ni le ku languteni la loko ni kha ni ringeta ku lulamisela nongonoko lowu a ni pfe hlaya hi vona kumbe hi ku ya hi leswi mina ni nga vona swona i ku tiko leri ra hina leri a ri ka xiyimo xa kahle ngopfu ku fika hi 2008 swa tiveka sweswo i ntiyiso DP mara mi nga rivali butpet ka manghena ku na nhlayo yo karhi ya vanhu lava tshamaka laya lava va nga documented loko va pimanyisa ti-megalitres leti ti nga nwiwaka laya hi vanhu
na ku tirhisiwa domestically a va hlayi na vanhu lava va ngo phohla kunene ku nghena la tikweni swilo leswi la Bootpret la tikweni swi lovaku hi ku yiviwa sweswi swi karisiwa ku lomu ti-scrap yard sweswi hi vulavula hi tirhoboto leti ngo tsuvuleriwa leswaku ku phansi phezulu se swi tele ngo swilo leswi va fanekela ku va rhanga va swi lunghisa ku na yo budget speech yi kota ku va nyika tinomboro ta straight se sweswi vo ti dlambadlambela nemetweni inkomu enkombo to mina 0860 002 nangona ku eAfrica wa vulavula un'wana mingiseri hi loyi enhlekani ane ku answula kan pressang kona 0860 002 nangona ku eAfrica wa vulavula ka Munghana Lonene FM enhlekani Ay Bootpret ay efokele mjani botomi hayi fokele mina I can't mavonelo ma mina i ku ri la tikweni leri a hi na swiphiqo swa timali kambe hi na swiphiqo swa vanhu lara ANC leri ri nga teka vanhu lava ku nga madzomi ri va yisa palamende ni le ka tindzawulo ku hambanahambana ku va hi fambisa la tikweni rito ra mi nga ri tirhisa ni tshemba ku a hi fanele hi ri koka mani a hi laveni rin'wana mani a ni tshembi ku i kolo a nga tsakaku ku vuriwa sweswo mako swi vula ku nchano swi vula mara a ni hi leswi mi le ku humeleleni kambe mi fika njhani kwalaho ku na vito rin'we hi nga ri tirhisa hi nga tirhisa ro mara loko hi nge teku mari n'wana ta fa ni kha ni tirhisa rona hi fika sola mali South Africa yi tele ngopfu mara pala hi nga nyika vanhu valavani lava vula a hi fambisela swa timali laha xiphiqo xi nga sungula ku va kona laha mavona na le university loko u fela mali mo karhi va ku fika ka court va ku a yi fanele yi minyana wena u ta vuya ndzhaku ka nkarhi ehleketa ku na lava hi fa endla swona lava ANC that a ni voni ku swi fanerile ku yi tlakusiwa hikuva yi ya causa more poverty ka vanhu lava tirhaka munhu wa hlupheka kha tirha hi mhaka swona sweswo ku na tindlela leti va nga tirhisaka ku kuma mali ende swi le ku vulavuleni masiku hambi ku ri emurhangeli wa SARS Edward Sisete u swi hlamuserile leswaku vo short-term system ntsena ku va kota ku collecta mali yo tala tani leyi va nge le ku yi collecteni ku na swin'wana va swi vitanaka illicit financial flow ku na mali yo tala South Africa ya nghena ya huma a va swi koti ku swi vona ku huma njhani leyi nghena njhani hambi ku ri murhangeri wa tiko leyi a nga president ya yena Cyril Ramaphosa u guilty for swona leswa ti-financial institutions mahleketa ku na mali nga kumeka leyi a trustini ra yena i swin'wana swi hi fikisa ku la a hi yena ntsena va tele vanhu va nga na timali leti siku ri nga kotiki ku yi vona mali president a hi tara hi la swi tivi loko ku nga vangi na leswi nga humelela ku na mali yo tala ene swi endla ku nga ri yona ntsena leyi so swi tele leswi va nga swi endlaku so va kota ku hlengeta mali yo tala la tikweni leri hi na swiphaza swo talo swi nga rejistarangi n'wina Bootpret mi nge fambisi business mi nga rejistarangi mi nge yi fambisi na swifanana mara ku na vanhu vo tala va humaka matikweni mi laha va nge le ku fambiseni ka mabusiness se le ku fumeni a va le ku hakeleni ka tax mfumo wa hina wu endla yini hi swona sweswi a ku na leswi nge le ku endleni kambe loko mi ku avele ku hakeleni ka tax mi vula yini Bootpret misoko la mi tshama ku na xiphaza famani ya cheka ku va rejistarini wa ku nga rejistara wa hakela njhani se ku nga rejistara aneka ku rejistariwa sweswinyana leswi twi ku rejistare xiphaza swin'wana i mali ya mavhengeleni khensini botomini khensi tlhelo rero eko a hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM a yi yisi mahlweni sweswo mingisero Munghana Lonene FM a komba ndlela na n'wana ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi ka hi ku haxela twi hi Xitsonga xa nhlawulekiso wo sungula hi ndlela yaleyo xana wena u ri yini ke kwalaho nga va ku u khome timhaka u ri koho a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi hi twa ku yi angula a ku yini 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi xiximanene va ka hina hi tirhisa marito lava ya amukelaka ku a ka xiyanimoya hi ndlela yoleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani a aye papa mpfukeni na valava hi nga vona puti
Pfukile man. Matwa potpet minister angi sikuti. Loko arunwani vhiki leriya n'hweti liya ya ku hela loko a hindzisa ntshamo loko a ri n'wana fana no namba a resign hela a swi komba kona ku mfumo wa GNU wu le ku hlulekeni mara mina ni nga sandi ngopfu yena mbutse xivutiso xin'wana aka mingiseri loyi a nga huma muku kusuka nkarhi walowo va 94 up until 2008 swilo a swi famba kahle swi onhake kwini hina hi ri vaseketeri va vandla ri sweswi ri nga ka GNU ri ri kusukela nkarhi walowo ka democracy ri nga va ri famba hi vuya hi tele hi xinyanyu ivi na vantshwa va South Africa under the leadership ya Mr Malema va hoxa xandla hi ku yowetela Thabo Mbeki mara hi nga languti amahlweni ku ya hlangana swilo swo fana na njhani na loko ku ri hi ku Mr Mbeki a va nga laviwanga a va fane va hume kahle loko va karhi va heta term ya vona va henda over kahle ka mupresidente loyi a nga vuya a ta talandela hi ku aka nkarhi lowuya a swi nga koteki no yiva mali ku tele ku se ku nghena mupresidente lowuntshwa vanhu va namba va tirhisa vutlhari bya ku va fane va wisa ikhonomi ya South Africa and va ve va swi kota hi ku na timali before 2010 a karhi ti nghena South Africa because a hi karhi hi la ku hosta World Cup tithendara a ti ya tita se vanhu va yiva la hi fela ku sweswi i mhaka ku hi la ku pfala mali leyi nga yiviwa hi vanhu lava va tivekaka mara because ka ti-politics ku tirha tinambara a swi kotekani ku comrade leri u nga ka camp na rona u nga hlohlotela ku ri khomiwa hi va suka hi karhi hi swi tiva kusuka aka ka ti-regions ku mali yi tekisiwe ku yini a hi maneta hi vo mani from ka national ku tender yi ya ka mani u ta tirhisa ku yini na mani hayi ku a hi swilo leswi hi nga ku swi tiveni and sweswi hi le ku ekuteni hi nga ku a hi swi tivi hi ri vaakatiko va Afrika-Dzonga more especially lava va nga more involved ka ti-politics kusuka aka vandla leri sweswi ri nga ku khomisaneni na mavandla lama man'wani ku nga za ku va na GNU ivi swi kha swi endla ku nga ha gavaneki because a ka ha ri na xihundla hi ku n'wana na n'wana i le ku prepareni ku ka next term a swi lava ku fuma yexe ku va ta ku hi nga tirha i fane a putisa leswi endlaku hi kholiki ya yena ivi swi endla ingaku ko ka ku nga ha ri na ntshamiseko hi leswi swi nga ku humeleleni loko ku ri ku hi mpela a hi swi lava ku vuyisa mali a ku to tsemiwa yona mali ya vanhu lava vantshwa lavaya ivi ku ntiwa plan ya ku muntshwa n'wana na n'wana loyi sweswi a nga ku hlulekeni ka ku fikelela ku a dyondza xikolo mali yi chaneliwa ka xikolo vana lava va tikuma va ri ku dyondzeni va karhi va tirhisa yona mali leyi ya ti-3 than ku hi va nyika va ya na byala hi yona every month i ku ho nyanya ku ona va twisisa ene sweswi ku fanele ku hlupheka swisiwana ku hi fanda vantshwa lavo ka va nga ri ku tirheni ma swi vona and then lava va nga na mali ku va vona va continue ku va fuma va ya mahlweni so mina hi leswi ni swi vonisaka swona board pen kwa loko ku ri ku ka leswi nga pfuta hi migivela swi ta va hi ndlela yona yaleyani a ni voni laha hi ya kona a ho yingisela hi 2 o'clock hi twa ku swi ya kwini kambe loko ku ve a hi na laha hi ya kona a ku na lexi hi nga xi endlaku anavhikeni xi kona lexi xi nga ndliwaku mara xi fanele xi ndla hi GNU i ku na mavandla lama kanetaka hi board pet loko sweswi ma kaneta swi vonakala ingaku na vona vo lava ku va tikuma va ri phati va ta phema mara ku ri hi ku hi ntiyiso loko ku ri hi ku hi lo yingisela leswi vhavha karhi a vulavula swona swi tele leswi va swi vulaka swi nga swoho mara swi nge tekiwi hi mhaka ya ku i ti-opposition party mara loko ku ri ku a ho kota ku absorba swin'wana aka leswi va swi vulavulaka hi swi include loko ku ta ka mhaka leya budget speech nkarhi wun'wana a hi ta tshika hi humele for an example mina a ni ta ku loko ku ri ku va ta ku va swi kotile ne sweswi swi vulaka a va make sure ku vanhu lava kolotaka SARS na vanhu lava va tivekaka ku va dye mali ya tiko hi ku tirhisa corruption va account board pet for an example hi le Limpopo hi nge vulavuli kusukela namuntlha ha vulavula hi project leya mati mara a hi se tshama hi twana munhu na wun'we loyi venge wa wela kumbe n'wati contractor loyi a nga dya mali a tshika ntirho ku nga helangi va ku i ya khoto
mara ku na administration a mopani leyi a yi karhi hendara tithendara letiya ka vanhu lavaya hi nga yi kuma mali yo tala kusuka ka that tender leyi nga ta tlhela yi pfuna ku vuyelerisisa yona i project liya mara sweswi hi yimela ku hi ta ku budget a yi humi va hi fanda more hi ta tlhela hi hetisa that project ku ri hi ku va koho lava nga teka mali. I think that a swi ta pfuna. Nemetweni. Nemetweni botome nemetweni. 0860002543 na wona kwa Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela xana wena u khome timhaka ke na ri teka riqingho ra yena Tshembisa ndaka leswi. A hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Na wena u mutivi eka 0860002543 un'wana muyingiseri hi loyi nhlekani. Hayi nhlekani Mthondolova. Aye papa hi pfukile hi ngo vona papa. Hayi pfukile ma. I can't. Hayi vona hina hi vekanya na rasiwana ka mhaka leyi ya budget le. Yeah. Hayi i ku lexi mina ni xi vonaka lawani mina Mthondolova mhaka ya vakulukumba lava ku vo loku va swi endla swilo va yimele site ra hina vaakatiko a hi yona hi mhaka ya ku loko mo langutisa loko va yi stopa budget leyi a va kha before va yi tsala kahle va tsale a vula gotokwana ku okay va ringetile ku langutisa ku hi kwihi laha nga lunghisa kona ku kota ku budget yi tshamiseka the way va yi lavisaka swona mara lexi ni hlamarisaka a va yi khumbangi mhaka ya ku na cabinet ya hina yi na swilo swo tala khala se sweswo ku ya mina swi va swi ni komba kahle vakulukumba la a va le ku tirheleni hina hi ku vona hi na timinista ta 32 ti-deputy ta 43 laha vanhu va ku yini ti-deputy ta 43 ti ndla yini khala and lomu langutisi on average loko ni nga hoxisi member of parliament ya yi one salary ya yona yi range between 1.2 to 1.4 million kwala se mali yo tala ngopfu ya le khala why yi nga primi va nga swi langutisangi ku maybe xo xiphemu xin'wana lexi hi nga xi tirhisaka lexi ku va hi kota ku hi hunguta hi kota ku hi hunguta laha hi kota ku ngetela vona va vulavula timhaka ta ku va lava ku increase lexi a va yi langutile yona le party na ya ku yi tele parliament 75 members va tele ngopfu and on average a wale parliament ntsena ku na munhu venge i vulavulela holobye holobye kasi a nga yisiwangi hi ku vulavula a hi yena ka ku vhivha hala handle hala se a nga ha swi koti ku vulavula loko se wa vulavuleriwa i vulavulelo leri ngeteni masbon so hayi mina ni lava ku ta hoxa rero khalangana hi kombisa hi loko mamuseni ka tintiho a nga va hisa lava a va hi langutangi hina kahle kahle vaakatiko eka hina va lava ntsena ku va vhotela va va ka power va kota ku tihanyela vutomi bya vona va ya mahlweni ni khensile n'wina ka Mthondolova leswi vulaka ku n'we mi yima na muyingiseri a nga ni rhumela hungu la a ku khalangu van'watipolitiki hi vo va hi onhelaka tiko leri va yi onhelaka tiko loko ni nghena loko hi vulavula swa tipolitiki khalanga ni mi rifera ka nkandziyiso wa mfundhisi va nga tshama va vulavula va ku ku na ku hambana between ka murhangeri na n'watipolitiki i la ku ntirho wa yena i ku va a vona ku next election i sekisera njhani a ta kota ku a ya mahlweni na vutomi bya yena a nga vileleli ku tiko ri ya kwihi hayi a nga le ka swona sweswo khalanga emetwi na ke 0860002543 ku na n'wana nga ni rhumela hungu la ku kalanga van'watipolitiki vo nga hi onhela tiko kambe va vhotela hi hina wa swi vona hi yo xiphiqo xa kope va vhotela hi hina se loko va hi onhela tiko swi vula ku hina hi nge he va fo tanani haleni tanani vita ku hera wun'we ni nga tshama ni n'wi twa ku wena n'watipolitiki hayi a tirhisa rito rin'wana leriya ni nga ta ka ni nga ri vuli ka xiyanimoya hinkwavo hi nga ta nyana haleni hi ta ku vhotela loko mi n'wi voterile jikijiki hayi va hi onhela tiko va vhotele hina vanhu hi yo mhaka loko tanihi hi vaakatiko a ho kota ku tiva ku van'watipolitiki a va tholangi hina hi nga thola vona swilo leswi hi swi ndlaku leadership what a hi nga ta swi endla hi ku hi vo hina hi nga va thola va tirhela hina kambe swi hundurukile se hina hi ndlaku futhi leri ra leadership
i tshama ni vutisa kasi un'wana na un'wana i lidara la hey tshikeni na hi swi tivi ho swi twa kwala un'wana mingiseri loyi i nhlekani hey na vaxumi bale leadership lo hayi loko va muganga wun'wana na wun'wana hi ri na vanhu vo fana na Pat Khalanga nkarhi wun'wana tiko a ri ta lungha na swin'wana a swi ta vevuka hi ku Pat loko ni n'wi yingisela hi nga languti ku swa tingati swi fambelana kwihi mavulavulelo loko munhu a vulavulela a boxeketa hikokwalaho ni le ka ti-Facebook teleti ta van'wina ta Mukhila Mkhuva a kumeka vito ra yena ri ri kona a ni la ku lunghisa leswi ni nga si nghena moyeni mhaka liya a mi yi vulavula tolo a yi tshamisanga swona Sibara loko Xikwembu xi hlawula munhu ku fana na vurhangeri byi hlawuriwa hi Xikwembu loko mi twa vanhu va ku hi pfuneka ka Afrika wa vulavula va hetile n'wina mi swi tivi ku va vulela yini kumbe va vula hi yini va vula hi ku loko va heta kusuka ka Afrika wa vulavula swilo leswi va nga ta va ta ri na hi swona swi endleka kwana na kwana ni vula leswi va mi vulavula hi swona swa swibedhlele tolo ku na leswi ririmi ra vadivani hlampfi ti-suggesting box leswi a sela mani police station n'wini ya suka xi tele maphepha ya tekiwa ya hlayiwa swilo leswiya swi fana na leswiya mi tshamaka mi kha mi sungula ku loko mi fonela munhu a ku okay loko mi ri mitini yo u hlelahlela ku himpela sunguti to n'wenza mali i ri mitini i yini mbuyelo wa kona se Sibara tivani lexi kusuka namuntlha loko vanhu va ka va mi rilela va mi bela na tiqingho mi nga ri ntirhweni swilo leswiya loko a ni nga swi tivi ku a ni yang ntilweni ni tlhela ni vuya swi na timakisi to karhi ku na timakisi na khana va ko gwaju gwaju ene loko mi yele a mi nga layini hina hi ta va hi ri na security hi ta fa hi ku loyi a nga Pat Khalanga rhangela va pelu ku ta haleni nemetri a hi yerini lekeliwa hi leswi loko mi ku fika hi 2000 swilo a swi famba kahle nkulukumba xilowa munghana wa n'wina yelwe va nga vula leswaku n'wina mi kume vanghana van'wana va vule leswi vurhangeri byi na nkoka a ku ri na vurhangeri loko ri na vurhangeri ni vula yini nkarhi wolowo ku ta fika 2008 mi nge swi koti Sibara mina a ni tirha ka mfumo mona suka hinkwenu mi ya eku wiseni ku ya ku wiseni mi ya livini ku sala ku tirha vanhu vambirhi swi vula leswaku vurhangeri ku hava loyi a langutaka wun'wana ko va na munhu wo pasisa swilo leswi nga ntiwa swi nga vulavuleki kumbe swi nga vulavurisaneki hina loko hi ri ku tirha ku ri na leswi ririmi ra vadivahlambi va ku year plan ya leave loko peluka a famba na Pat Khalanga na Njingani sweswi loko hi languta nambara leyi salaka yi ta kota ku korhokela vaakatiko ku ta sala vanhu va so nakona loyi peluka kwa loko a ya livini hi tlhelela kwale ka drawing board ku loko a yi pecenini kumbe va lovile na van'wana hi ku mina n'wi ha to hanya a va pfala vanhu lava na a va pfariwi xo hetelela hi fike njhani laha ku hlaya xivulavuri xin'wana xa munghana wa mina na n'wina loko xi mi seketela na van'wana vo tala va nga ngheniki la moyeni mi swi tiva ku na vayingiseri vo talo loko mi teke xiboho lexi mi nga xi teka na sweswi na yimisa voko ni mi seketela ka xona hi ku nongonoko lowu ku na vaseketeri vo tala loko va ku hi fikisiwe njhani laha mi nge swi koti Sibara mi teka timali to talo mi endla swilo leswi ririmi ra vadivahlambi mi ya swi vula vito ra munhu mi ku Zondo Commission va nyika vumbhoni swi fana na vanhu lava hi ririmi ra vadivahlambi nge ti-whistle blowers loko va mi nyika vumbhoni mi tshame ya va paluxa mi ha xihundla sweswi endlekaka ka GNU Zondo Commission liya a endleriwa yini na hi ku vanhu lava nga vulavuriwa laya hi vo va ndlaku ku tiko ri tlhelela ndzhaku vanhu va giyani va hemberiwa va nga vi na mati va dye timali mina a ni tiva ku hi Criminal Procedure Act 51 of 1977 section 59 munhu u huma hi beyili leswaku hina vaakatiko hi ta tsaka ku hayi ngote mataxi leswi nga khumbiwa ka xini ka xi xa Zondo Commission na mhani wa ka Mkwenyana vele ka beyili kumbe va suspendiwile la ka Masomba Sombe Republic wa n'wina yo ka yi nga ri Banana Republic a swi kona Nemetri ku
munhu wo yiva no wo yimbelela ngopfu i rhandziwa ngopfu la tiko leri hi ku hetelela sivara mhani ta ku GNU yi kahle hi ku i vanguard yi ta heta yini leswi vulavuriwaka hi na vapresident va ku Jomi yi thyakile a nga ra tshama xawela o la ku skora tigol ti wa yi tiva Jomi 100 0860002543 sale timinete timbirhi na hafu yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na vonge n'wana mun'wana team Marileke ahe amukeleni loyi nhlekani ni mi amukelele le ka Munghana Lonene FM nhlekani yo leswi a ni ku na munhu la loko ni kha ni hatlisisa sivara ke swo loko ni fanele ni va tshika hi ku munhu loyi fambini hi ndlela liya a hi ku tumbikisa ra mina sale timinete timbirhi ti nga un'we kumbe hi nga ha n'wi kuma hi kota ku va hi twa ku i angula a ku yini handle ka sweswo i 0860002543 nongonoko i Africa wa vula un'wana ni rhumele hungula a ku matsundzuka hi tshama hi vulavula hi swona leswo beja kambe i xirho xa huvo yo endla milawu i ri khalanga timhaka ta ku beja ti ri ku dlayeni ka tiko se hi ta n'wi nyika nkarhi hi twa hi ravuntlhanu ku i vula yini loko ku gambling leyi yi le ku dlayeni ka tiko hi ndlela yaleyo mina leswi ni swi tivaka ku yi le ku dlayeni vanghana va mehe vanghana va twa ku wa ta Sundowns hala hayi nghenanga wativa hayi wativa masiku hinkwawo wativa mina ni bisiwe hi Liverpool ni bisiwe masiku hinkwawo va kumbexana loko a khoma nga vuya ta vula ku nikho se i swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko kambe a vo ti endlisa vanhu loko va kha va ringeta ku ya madayizini ku ya kolumba yako va kha va ringeta ku lasalasa ku ve le vukhwajweni kumbexana xin'wana a xi ta hlangana na xin'wana kambe hambiswiritano hi lowu mpimanyeto wu languteriwile ku na ku tlakusiwa ka xibalo ku na ku vulavula ka ku van'wani mavandla ma swi lavi ku VAT yi tlakuka ku na van'wani ma vulavula ku vanhu lava nga fuma ve ri a va swi lavi leswiya swa ku mi humesa xibalo xa lava nga fuma ma swi vona mhaka ko na sweswaku loko munhu a xava timovha ta manyunyu a ti fane xibalo xa road ri tlhela hikuva a ku ri transport mos movha ya manyunyu a fanele va na xibalo xa yena tlhela ku tlula leya ku yaleyo yo kota kusuka a ti-FM munhu ya Benstone leti swibalo swa ma swi vona mara loko i xava movha leyi kumbexana yin'wana xava movha leyi ku tshama vanhu vambirhi manyunyu phela loko se xava movha yo tshama vanhu vambirhi a wu fanele ku langutiwa swilo swa muxaka wolowo n'wemerini ni ta twa tlhelo ra n'wehe ra mhaka eka nomboro yaleyi ya ntolovelo ya 0860002543 ehenhla ka nhloko ya hora yan'we hi laha mahungu ya misava hi hlayeriwa wona hi vonge n'wanmun'wana Timanleke Mancos nhlekani eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula mina hi 2013 ni tshame ni ri kaya hikuva ni huma Giyani swibedhlele swa private swi le kulenyana ni va ni boheka ku tikuma ni ya Khensani ni ya bebula loko ni fika a ku nga ri na mibedo vavasati lavaya a va tlele ehansi ni ve na laki ya ku mutswari wa mina a ku ri un'wanyana wa vatirhi va le Khensani khale nkarhi waluwa wa khale wo hundza loko ya ha ri Benstone ivi va kota ku va ku loko va nghena va ku mani swimanimani metron swimanimani sweswiya ku va ku ri timhaka ta ku hikuva va tiva va hatla vanhu khavulela vanhu pfuna mara ko loko if it's just nobody or individual un'wana un'wanyana yale a ti nghenelaku kwalaya Khensani u treatiwa ku fana na munhu nje tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 0657443911 sweswi ihlekani khalangana le ka Africa wa vulavula ntankhela ka liya pimanyeso wa timali varhangeri va hina a va tshami hansi va languta xixin'we va tshika ku tumbela hi ribyasi va swi tiva kahle ku ri lowu no pimanyeto wa vona wu nga endli xivangelo i yini
i vangani vaakatiko va le handle lava tshamaka laha va holaka mali ya ti-grant ta vana na mali ya ti-grant ta 370 laha ku ri veni amatiko ya vona a va holi va nga tumbeli byasi a va yi va ya tsema yona yaleyo aka vanhu va matiko ya le handle hi ku hina va la South Africa hi nga tsemi lo timali letiwa ku hi hanya hi tona a hi verengi ku ha mintirho i ta famba yini ku ya ku maketeni a va hi tshiki hlupheketa ta hi ka hi dya matamatisi na vizimbani a va tsemeli vaakatiko va le handle mali leyi va va nyikaka mahala laha hi ku le makaya ya vona a va nikiwi. Ahe Buthphet na mahumelerisi malume Chindani mhaka leya ya VAT leyi va vulavulaka hi swi nga endleka engeteleriwa mara swilo leswi a swi ta solveka ku ri ni SARS yi hlamusela ku ri loko yo nyikiwa mali yo karhi yo yi nga kota ku generate tax ya ku tala why va ngo nyika yo budget va sukela swivulavulo swo tala swa SRD na ku ngetela value added tax yaleyo ku hina vaakatiko hi ta hlupheka a va hi tweli vusiwana mani a va niki SARS mali leyi lavaka ivi hlengeleta mali ivi va tshika hina va mbuyangwani hi tiyela mahlweni na vutomi bya hina hi ku already se hi le ku tikeriweni. Enhlikani Braphet ka n'wina muhumelerisi na vayingiseri va Afrika wa vulavula me ni hleketa ku leswi endlaka DA yi swi landzelerisa ngopfu hi ku DA yi nga ku hi yoho i vanhu lava kumbe phati leri vanhu va ko va landzelerisaka leswi va swi tivaka swi ni nghozi whether sweswi kumbe hi ku famba ka nkarhi vanhu vo tala ho twa swilo hi ti miyelela hi vona hi loko se ku vuya tiakhawunti ti hi vitana mali yo tala ku fana na swa ti-e-tolls sweswiya ko sungula hi nga swi tekelanga ku swi ta hi affect na loko swi hi affecta hi vanhu vo kumbe ku chava kumbe yini a hi toloveli ku tekela kusuka hi yima hi alana na swilo loko swa ha endleka nkarhi wo tala hi vona swilo swa ha endleka hi tshama loko se swi ha hlukela hi ko se hi sungulaka ku na ku loko hi sungula machanele ya ko hi mativi swo yo vhela hi ya le na le ni xikalavethu Nhlekani lonene Buthphet Kalanga mina mhaka ya VAT leyi va ANC va taku na yona kahle ku yi ta na vona va ri voxe ala mani mina yona va right mavandla ma politiki lamo kanetela ku ma alana na yona mhaka yaleyo ANC yi chave nchumu wun'we ntsena ku landa vanhu lava 370 va nga ka state capture va vuyisa mali ya back a na nge se va khoma le va khoma Ramaphosa since a teta va khoma from 2019 a vulavula a yimbelela risimu rero ntsena so u cha ku landa mali liya ka vanhu lavaya a landi mali liya ka vanhu lavayani va nga timembara ta yena yi ya back mali ya tibiliyoni isiweba hi nga ta kota ku hi va hi ri na mali ya kahle VAT yi nga ngeteriwi na lava 350 va nga suseriwi mali ya vona instead a yo ngeteriwa na leya va mudende va ngeteriwa kunene ene ku chaka khadi ka n'weta le ka inkomu Avuxeni Buthphet na muhumelerisi Buthphet yi ta yi twa budget va ta humesa timali tete ti nga ta huma na timasipala ti ta kuma timali tete ti nga ta ti kuma mara Buthphet hi twa ku vava loko hi vona masipala leyi swi endlaka timali ku nyikiwa vanhu kontraka yi nga heli timali ti dyiwa swi helela moyeni swi nga landzelerisiwi swi ya kwini hi twa ku vava vona na masipala wa Phalaborwa Buthphet i masipala njhani wo kala na chopa mara Pick n Pay yi tshwile hi Monday loko va lava ku ya va xitimela ndzilo kuma ku na mati ku ze ku tshwa swilo swo tala hikwalaho ku kala mati masipala wu kala mati adorobeni Buthphet ku vava ka swona swa vava leswi humelelaka mfumo wu endlaka swona ku dyiwa ka mali va endlaka leswi va swi lavaka but anyway hosi yi hi pfuni yo swa vava leswi loko a ku anyway hosi a yi hi pfuni a ni tivi masipala wa Phalaborwa kambe ni tiva onge timasipala leti ta ntlhanu ta le Mopani n'winyi wa mati i Mopani ni tiva sweswo se na swi twisisa ku masipala wa Phalaborwa wu nga va wu pfumale mati hi ndlela yaleyo a na ni swi tivi xivangelo yini ku va ku ri yini va ku dorobeni ku ha mati ku va kha ku tsandza yini kumbe sweswi mingisela nga vula ku
pipe yi buluka yi heta 7 days yi ka yi khuluka yi nga ri ku lunghisiweni kumbe xivutiso lexi a hi fanele hi vutisa xona i ku njhen'we va mupani ma swi kota leswi ve nge mina ntirho wa n'wina ku phakela ho mati malawa ngopfungopfu loko ku ve i ta twa na munhu a ku ma yi tsundzuka leyi ma ni mi tsundzuxisa leyi ni vula ku loko ku ve kumbexani xivutiso lexi a hi fanele hi vutisa xona n'wina va mupani ma swi kota ke ku nyika vanhu mati kumbe mi yo nyikiwa ntirho wo ka mi nga wu koti loko ve leswi sesi a swi vulaka i ntiyiso a ni sesi loyi le ku vuleni i ri doroba ri tshwini a tlhavula na vhengela a ku vhengela ri tshwini hi mhaka ka ku huma a ku ri hamati ni tsundzuka veni mani loyi mbetse a ni komba video yin'wani a ku kha ku hundza limovha rin'wana ri ri na khoswa swa mati va ku swi ya pfuneni ku timela sweswi va lava va kaku mati hambi vo va ma kakwihi ni vula ku hayi kumbexana xivutiso lexi a yi fanele muhumelerisi ni kombe mi ni tlangela voice note leya sesi luya i hetise hi ku he xikwembu xi ta swi vona i mhaka yin'wana va va ngo wela loko munhu a za ku xikwembu xi ta swi vona twanana avuxeni Bootpet na muhumelerisi Bootpet hi ta yi twa budget va ta humesa timali tete ti nga ta huma na timasipala ti ta kuma timali tete ti nga ta ti kuma mara Bootpet hi twa ku vava loko hi vona mimasipala leyi swi endlaka timali ku nyikiwa vanhu kontraka yi nga heli timali ti dyiwa swi helela moyeni swi nga landzelerisiwi swi ya kwini hi twa ku vava vona na masipala wa Phalaborwa Bootpet i masipala njhani wo kala na chopa mara Pick n Pay yi tshwile hi Monday loko va lava ku ya va xitimela ndzilo kuma ku na mati ku ze ku tshwa swilo swo tala hikwalaho ku kala mati masipala wu kala mati adorobeni Bootpet ku vava ka swona swa vava leswi humelelaka mfumo wu endlaka swona ku dyiwa ka mali va endlaka leswi va swi lavaka but anyway hosa yi hi pfuni mongotwi i vule sweswaku anyway kumbexani a ku ri hambi swi ri tani hosi a yi hi pfuni va koho hileswaku na vatirhi va koho lava switimela ndzilo aka masipala va koho va tirha mara va ha mati hambi mi ta hi byela ku xipangelo yini madamu ya tele handle ka leri le sitekere file madamu ya tele sweswi xivangelo ku ta ku ri yini xo vanhu va nga kumi mati kumbe sweswi a swi hehlaka sesi ku mali mi tiphurojeke a ti heli loko mi nga swi tivi ku i vula yini ku tiphurojeke a ti heli hi leti hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteni ku vulavula na va makhanselara sweswo re ya bile na vo vanhu ro vuja re ramule dilo fela ali fedi ri ile mubani vanhu ro vuja re le tlamuka mkwalo ri kita mubani vanhu vuja re ga mkwalo re ku ndira ka wa dara ku ndira ka ene nkale kuna mubani la ri kabisa ri la udi ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku langwe mi nga kona ku hamati hayo awuna me tibuleke mu tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula a mi tono ti vulavulela hi sweswi leswi swi lwa swi vulaka muyingiseri un'wana i swi vurile ku tiphurojeke a ti hi leyi phurojeke hi vanhu ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula sweswo mingisero mgala lona FM imakumembiri timinete ntsena i bila ora ya 13 ha famba na wena ka 0860002543 hi khume timinete awara ya mbirhi yi nga seba ne a ni kha ni byela manyika hi mbita tolo ni ku mi lunghisa ti-package n'wina va tiko exetleni mi lunghisa ti-package ku loko ku tshika swi nga handlisanga leswi mi swi langutaka swona mi nga ha kayakaya ku fana na vhiki leri nga na n'hweti leyi nga hundza se a ku hayi ta swi lulamisa se ni tshemba va na toho ti-package lahaya hi ndlela yeleya se nongonoko lowu wa hina wu ta gimeta lahaya ka 10 timinete ku nga se ba awara ya 13 ivi kusuka kona ya 10
muni ivi kusuka kona ku hlayiwa mahungu ivi mi famba na nongonoko tikwaxetlele va mi yingiserisa mbulavulo wa loku tshika wu va koho wa holobye wa swa timali holobye Enoch Godongwana. Kambe ke swi ta vula yini? Swi ta vula ku mena we ha famba swin'we u hi bela riqingho ka 0860 002 543 hi ndlela yaleyo. Kambe hi sunguleni hi hetisela lava va nga ndla leswi. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Avuxeni Botbet, avuxeni. Matiwa leswa budget i ta vulavula hi swona namuntlha. Vhiki reriya nga tsandzeka ku vulavula hi rona. Vhiki reriya swa ku fana migayo na yini swi va swi engeteriwa 80 kg ya migayo sweswi i 900, 50 kg i 600, and then sweswi loko a ya vulavula swa ku tala futhi swa ha to cinca swigonya tivhete ka mafoli yini hinkwaswo swi hlupha xisiwana. A ku na laha hi ya ku kona ha to hlupheka hi hluphekisa hi vona lava ene va kha va tintlonya hi mali ya government. Ku na laha hi ya ku kona ha to hlupheka swinene. Ni byele ndo ku saka ra migayo ku ri 80 kg komelela hinkwaro inkomu ku hlupheka ntsena xi nga kona a ku na nchumu. Hey, ka hina aku ni vula ka hina aku tirha yona 80 kg 80 aku tirha 80 ka hina 80 kg se ku loko ku ve ku 80 kg se 900 se yena mugayo wa durha mugayo wa durha se na swi vona ene swo vula ntsena ku a hi rimeni va ka hina a hi rimeni kwala a se ta ku yi ta rimisa ku yini ku se una swivungu leswi yana swo swi nghenela ku maveleni mara a hi rimeni va ka hina. Hi minkarhi leyi ya lembe mugayo u fanele u ya hansi hi mhaka ya ku vanhu va kha va pfunile loko va pfunile se a va ha xavi ngopfu mugayo se va nga ha xavi ngopfu price ya hansi mara ntiyiso kumbe va lava va na hembela ntiyiso mugayo 80 wa 80 kg i 900 kumbe vo durheriwa hala ka vona kumbe mhaka ku kumbe va nga va xava hi xikweleti kumbe leswi ya venge i muhodo mawuto wa muhodo ku nga i 900 impela mugayo. Hey, loko swi ri tani we thought ai tsedino lomu hi khalanganile ka muhumelerisi swa lava timali ku ri na vula a swi na nyanyulo na hambi vo ta va ta vulavula ku ri leswi nga ku hlamurisaka ku ta ku va ta ku byela ku va la ku gonyisa yini va la ku rikhavhara yini mi rikhavhara yini mali leyi mi nga yi tirhisa mi endla yini leyi nga tirhisiwa hina tiko hi nga ta fela ku gonyiseriwa swilo ha swi tiva ku ta ku timali leti rikhavhariwaka ti va ti ndle yini. Mina swi ni nyanyule swa lava huvo ya swa timali khalanga hayi hambi vo va nyika vhiki hinkwaro va vulavula a ku na xi ni nga ta ku xi ni nyanyurini kumbe ni va twini. A ni vhele xichangani xi ri noma u talele nambu va right ku va nga ta va ta vulavula swin'wana na swin'wana hi ku sweswi va nga ta swi vulavula va lava nga ta tsaka kumbe ku to tsakiwa ku ta ku gonyisiwe mali yo kurisa vana ku gonyisiwe ya vakhalabya na vakhegulu mara wa gonyisa i tlhela khupula xibalo swi fana na ku nyika hi voko ra xinene teka hi ra ximatsi khalanga inkomo yo ni mi twini khensani swinene ku na mi nga tisa n'wangulo wa n'wina matitwelo ya n'wina ka mhaka leyi a hi bula ha yona nhlekani lowu kambe tsundzukani ku Munghana Lonene FM hi rihi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani na khalanga Pat Mathebula. ni vula ku loyiwana hi munhu loyi ni nga n'wi kanetaka ni lava ku ta ku hi ve hi pfala mhaka leyi nga ku muhumelerisi wa mhanga hlupheka ngo hala a khateka riqingho vanhu va kha va lava ta n'wi byela ku mugayo i 900 hayi hi lava ku hi pfala
na hi ta vulavula timhaka ta mpimanyeto na hi ndlela leyi n'we mi lava ku angula kona hi ku ya hi hosi Xigamani muyingiseri i vula ntiyiso ku mugayo i 900 naswona hi cash ku nga ri xikweleti swi vula ku xikweleti i ma 1000 na swiyiniyini okay ayi amukeleni muyingiseri hi twa ku hi angula a ku yini hi ndlela yeleyo ya ma vutisa na vutisa nsati u ri hi yona 920 un'wana muyingiseri na ya nga ni rhumela ya wa durha mugayo yes ayi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhlekani ayi papa mina minjhani mpfukela minjhani muhaxi wa mina pfukela khensa swinene ku muyingiseri wa mina mihla mi hi bela riqingho mi rini n'we inkomo budget a yi vona va ta vulavula kulukumba godongwana mara lexi mani lava va xi hleketelela ngopfu or va hi khumba na hina i hala xifundeni xa hina la ka masipala lowutsongo wa Mopani va hi khumba hi ndlela leyi va va nyika nyana yo mali yaleyo ku va ta kota ku hetisa to ti-project teto va nga ku engeni ka ku stopa ti-contract because loko mo va mi langutisini hi mhaka ya mati i thova vurhongo why ni vula so se a va va nyiki va nga fambi va tsongola swa ku na mali leyi va nga yi veka ka budget va yi budgetela swimhaka ta mati mara ni karhi ni ku eka varhangeli loko va mi nyikini mali yaleyi yi tirhiseni hi xikongomelo lexi va nga mi nyikisa swona mi nga phemi hi lakukulu mi nga phemi hi ku a mi nyikiwangi kona vona va ta ku loko va nyikiwa va sungula ku phemela amakhwirini ya vona that's why mi vona swilo swo tala swi fika swi feyila mali va va nyika nkulukumba wa vanhu maka budget va va pimanyetela mali ya vona mara loko se swi fana swi fika laha aka ku va ku va hi tirhela swa tsandza ni yima na mhaka ya muyingisela nga nghena laha ku mati i thova vurhongo a hi ndhawu yin'we sweswiwa loko mo langutisa va Mopani va lava mali mara va tsandzeka ku xava pompo ya boholo loko mo va vutisa ku tipompo tingani ti nga fa ka Mopani hinkwayo ya va tiboholo inkomu mingisi ku nge vi ntiyiso loko mu ku Mopani hinkwayo ya tiboholo mi vula njhani hi nga vulavuli swilo hi angarhela a hi kongomiseni muhaxi wa mina wa ku lunga loko mo nghena mi vutisa ku tiboholo tingani leti ti lavaka ku lunghisiwa leti ti lavaka ku lunghisiwa loko moya le ritavi le ka thomo le mi ya a storeroom mi nge kumi na boholo na yin'we mara eka nghena un'wana ya fika ku hi lava mali a va hi nyiki budget hi lava mali leyi va va nyikaku va yisa kwini ku masipala wu tsandzeka no xava phati ya michini leswi ni vulavula ni na vumbhoni lebyi ni nga na byona na mi tshemba a ni lolola ku tiva mi nge angarheli mi ku tiboholo hinkwato ku hava kambe leswi se mi nge le ku hlamala vonani muhaxi wa mina boholo yi fa u va ripotela boholo yi ze yi teka 5 months ya ha onhekile munhu i ta ku byela a ku na phati a ku na yini a ku na phati a ku na yini xa vona etsutsuma va ya xava timovha leti timovha ta kona va tlhaku va phakela na hi xivona mi vula yini sweswo yimani ni mi byela ku na section moni vetani boxa ku na section ya Skhosese cluster a yi na movha na sweswiwani loko i lava ku lunghiseriwa boholo va ta ku byela ku tiboholo ta hina a hi na transport ya ku ya lunghisa tiboholo tolweni nyana ka masipala va meyara u hende timovha ta ku ringana 15 va teka movha va yisa aka satellite leyi servisaku tiwadi timbirhi dani ya nyika va nyika vanhu va tiwadi ta 8 tiwadi ta 8 ti hava movha aka class ya tona mara ni byele ni to ni ku twisisa ka hina ku na boholo ka vancindani ku na boholo
a hi swi tivi a swi tshama hi hlangana na ku va ku se yi lava ku lunghisiwa n'wina ta n'wina tibolo ti lava ku lunghisiwa ti va ti vona ka ti lona hi yini tibolo leti vona mi byela tin'wani ti tirhisa tinsimbi phakati tin'wani ti tirhisa ku na tirot khoma nyana ni teka nhlokomhaka ti ta mahungu khoma nyana FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u twa onge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM timhaka leti ta hlupha a hi nga la ku vulavula hi tona kambe timhaka leti ti nghena hi mhaka kule vulavuleni timhaka ta mpimanyeto laha mpimanyeto wu ri malembe ndzhaku loko ku vulavuriwa hi timhaka leti ta mati ta project ya Giyani a ku ringanyetiwe 90 million ku va yi olola swiphiqo swa mati ka miganga ya 55 sweswiwani nomboro liya yi le ka 5.5 ku languteriwa ku swi nga durha ku lomu ka 5.5 billion se ku ta budgetisiwa ku loko ku ri ku budget a yi tirhi budget a ku ri 90 million 90 mara yi tirhanga 90 billion it's sun papa ai xiswa n'wina na mati ma n'wina nayi me kwalaka a ku ri mali yo karhi xivutiso xa mina yi ye kwini mali liya okay na vuya mi ni vutise xivutiso mo ku aka ncindana aka swimanimani ku na tiboholi difference ya boholi ya n'wina ya le mutini na boholi ya community i leyikulu because boholi ya community yi kokota ka masingita a molweni sorry ku vula so n'wina va ka masingita va xankarhi mi nga vileli ka vasingita molweni leyin'wana yi va a tiofisini ta mopani reservoir yi va tiofisini ta mopani langutisa ni distance liya kusuka aka masingita mi ya tiofisini ta mopani yi tshama yi karhi yi pompa mara munhu i ta ku byela ku u nga yi pompi nkarhi wo karhi okay community yi lava mati ku bulemiwa mani ku bulemiwa wena mpopi wa mati mara kasi a mi pompi ku thangi ri tala loko ri tala mpfala kasi mo tshama mi ri ku pompeni na n'wina la a hansi ku tshama ku ri dry nkarhi wun'wana ku va dry loko i nyika vanhu mati i fanele hlayela ku okay thangi ra mina ri tala hi masiku mangani thangi ra mina ri tala masiku after masiku mangani u nyika vanhu loko swi onhekile u ta heta na 5 months loko mi nyika example ni vula ku swona mpopi wa mati ni mpopi wa mati mchini wa mesini u pfuka u fa hi November hleketa November until today loko i ya tiofisi ma ta ku byela ku hava mchini ku hava pompo ku hava yini ku hava timovha laha ni vulavula hi last process hi khome ku tika nkulukumba luya pfune loko o fika a lunghisa timhaka ta mati i ta swi vona ku swi ta va kahle mara ni nga ha yima na sesi luya ni ngeti xikwembu xi ta teka ndhawu xikwembu na mina ni vula sweswo ni ku xikwembu a xi nghenelele ku kota ku pfuneka vanhu va mopani inkomo nemetweli papa na khetsa swinene inkombo to mina 0860002543 salele timinete tingani ku va hi fika va kumuna nongonoko lowu 15 timinete hi 10 timinete hi ya ka mahungu ya misava ni n'wi byerile manyika hi mbitana ku mi lunghisa tipackage mi nga kaka ku fana na vhiki leri nga hela mi nga telo va ku a nga ha vulavuli loko mi ya hala ka munghana va ku hey ku tirha ka kola i swa n'wina se mi nga handli sweswo tiyisisani leswaku mi va mi lulamini kambe namuntlha
swa sa tshembisa na va vona hi lava va kulukumba va ri ku ngheneni le ka tihuvo to endla milawu le a Western Cape hi ndlela yoleyo. Se ku lo sala ntsena ku hi kota ku twa ku va ri yini hi timhaka ta swa timali timhaka ta ku tlakuka ka VAT loko ku ri ku impela yi ta tlakuka kumbe ho jikajika hi ka vulavula hi timhaka ta VAT na swilo hinkwaswo kuve a swi nga endleki ma vo mhaka kona. Se mhaka yin'wana leyi kumbexana fana hi languta ku ya mahlweni ni ta ri teka riqingho rero na Tshembisi andzhaka leswi. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Loko ku impela hi lava ta swi confirma kumbe hi lava ta swi pfumela ku ri hina vantima loko hi za hi khoma xilo xa gudlagudla ntsondoka HW Makhuvela va ku mfumo wa vantima wa ninginika tinyoxi to va hava vulombe impela ho pfumela swi va swona na kumbe i system leyi i system ya yini hi ku hi le ku fambiseni ka mfumo and va kona vo valungu a kha ha tirha na vona. Se swin'wanyana mina se ni karhele Khalanga ni tshama ni khe ni yingisa ni karhele loko mi vutisa xivutiso xa ku no hi fiki njhani la mina ni ri hi fikisiwi njhani ene hi ta swi heta njhani mani swi tivi ni kombela ku ni nga ha xikumi a ni swi tivi hi mhaka ku se engoti mbanjani mavona loko munhu ambele buruku ku nghena mbambazi ivi a tlhela a boha le hansi se a cinacina nga ha swi tivi ku yi ta huma hi kwihi behavior leyi hi nge le ka yona sweswi. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Mina hi 2013 ni tshame ni ri kaya hikuva ni huma Giyani a Giyani swibedhlele swa private swi le kulenyana ni va ni boheka ku tikuma ni ya a Khensani ni ya bebula. Loko ni fika a ku nga ri na mibedo vavasati lavaya a va tlele ehansi ni ve na laki ya ku mutswari wa mina a ku ri un'wanyana wa vatirhi va le Khensani khale nkarhi waluwa wa khale wo hundza loko ya ha ri Ben store ivi va kota ku va ku loko va nghena va ku mani swimanimani metron swimanimani sweswiya ku va ku ri timhaka ta ku hikuva va tiva va hatla va ni khavulela va ni pfuna mara loko if it's just nobody or individual un'wana un'wanyana yale a ti nghenelaku kwalaya Khensani u treatiwa ku fana na munhu nje. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Kamgana lona na FM akombadela ka kwashela thu Xitsonga xa nhlawulo ku sungula hi la studio 2 namuntlha ku ri ra vunharhu langute mahlongato ku la ku ta vona ku xana holobye Enoch Godongwana va ri yini vona ngopfungopfu ka languta ka timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali leri ra 2025 2026 mi nga rivali ku loko mpimanyeto lowu wu andlariwa namuntlha wu ta hundziseriwa ka tindlu letiya tin'wana ivi wa voteriwa hala ka va n'hweti leya va Khotavuxika ku twananiwa ku ya swa pfumeleriwa kumbe a swi pfumeleriwi ke hi ndlela yaleyo se ta va kha hi twa ku xiyimo xi njhani ku ya amahlweni kambe ku na muyingiseri hi loyi i Nhlekani. Hi Khalanga Mfukeni. Hi pfukile hi na nchumu hi ngo vona. Hi pfukile man. Rito leri ha rona leri kambe swi na mhaka. Hayi na va dlamba mo hi ti dlambela Khalanga. Khalanga Minister Godongwana va hlangana na xiyimo xo tika hileswaku i humile hosini loko yi khayime na nandzu loko yi tshika na kona na nandzu hi laha mi nga twa va ringeta ku va teka hi moya va ku no mi fane mi langa ku hi nga fika 370 liya lavo ka va nga tirhiki kumbexana hi ngetela VAT na a ku ringeta ku phofula va talela a va ha swi koti se leswi nga kona wena Khalanga hinkwaswo sweswo loko i teka 370 liya va vulavula hi yona va dlaya swisiwana ene vanhu vo tala lava holaka ti 370 a va qualify ku hola ti 370 a va fane va ri mitirhweni. Unemployment yi le henhla ngopfu ku pfumaleka ka mitirho ku le henhla ngopfu vanhu vo swi lava ku pfuka va tshamile vanhu vo swi lava ku yima tirhobotweni va tsale tiboda vanhu vo swi lava ku mbala magawini ku nga ri siku ra ntlangu va yima lomu ya tirhobotweni va na ti-qualification mara a vile ku tirheni hi laha mi vona ku na lava nga na mali va va kholela. Se wena Khalanga lexi nga kona mina ni na problem yin'we loko vanhu vo tala hi yima hi vulavula hi lembe ra Thavumbeki ku
of course Thabo Mbeki was an economist na sweswo I tiva swa timali mara a ku ri hava na wun'we la nga yimisa voko loko Thabo Mbeki a susiwa la a yi zange nga protesta tanihi tiko not as members of the ANC va bya mavoko va ku ya misa lo anga kahle ku ngheni JZ ni vula civil society lava ava swi vona ku economy a yi kula hi more than 5%, vukungundwani a byi ri hansi ku nkulukumba lowu a kha a tirha kahle mara ku hava na wun'we including kona va Zweli Mavavi a ri general secretary ya COSATU hi vo va ngete a si funi giya ya Mbeki hi lava JZ namuntlha ve ri Mbeki a ri kahle kambe ani va tlhe va qualify ku fana na xikombiso ku fana vona nkulukumba Vavi va tlhe va kombisa ku hey mina ni nga swi hleketanga leswi hi nga fika hi hlangana na swona va qualify kambe hi nga languta hi ku na hina van'wani loko ni tshamini to tani mina ni ngo ngheneleli ni ku lo a taku sweswiwani a nge vi right a nge vi right hi mhaka yini a hi swi tivi a hi swona leswi hluphaku that's why ni nga pfumelelani na swona ku van'watipolitiki va hi onhela tiko hi ku hina a hi ngheneleli ka tipolitiki hi swi tshikele van'watipolitiki loko president Mandela a nghena a xitulwini I be huwa a ku ni kombela n'wina swidyondzeki mita hi ta fambisa tiko hi la mi nga vona va delayed Professor Bengu va nghena ka mfumo wa president Mandela a vitana vanhu vo tala kutana mi ta fambisa tiko namuntlha swidyondzeki swi phutse mavoko va yimele godo n'wana va lavula va ta va the armchair critics va criticize I ri hi role va yi tlangaka ka society ya ku antswisa tiko ra hina because loko I ri an economist I yimisa voko I ku lava a va swi koti mina na swi kota prime me hala ta vulavula timhaka ta ku ya a fane ku na le America America ku na tiphati timbirhi la ti tele mara swidyondzeki swi kwihi ti-political analyst political analyst swi helela kwalani loko ku ri ku ndle political science wa swi tiva ku hi wihi nawu lowu nga ta hi pfuna hi ku a wu endla tipolicy kwale parliament ta assista tiko maswona because khalanga ni tshama ni kha ni vula ni ku loko lava va vonaku va nga yimi hi milenge va fambisa tiko mabofu ya ta fambisa tiko ene a tikweni ra mabofu munhu la vonaku a ri yexe I president swi tirhisa sweswo se lexi mina ni lavaku point leyi ni lavaku ku yi tisa I ku hina vanhu vo tala lava nga tirhiki loko a va tirha a hi ta koleka xibalo xi va enough but then sweswi ve ri ku na deficit ya 60 billion hi tshame kha hi lomba mali year after year hambi ho vulavula mina ni nga mpheleni sambu ni ku xikweleti xa mfumo xi ni khumbi no ti vulavuleli hi ku a ni tivi nchumu xa ni khumba ka mali yaleyi nga kolekiwa ya xibalo mfumo wu fanele wu teka mali yin'wana wu servisa debt hambi na yi tiva hambi a ni yi tivi ya ku hakeriweni mali that's why ku va na shortage I vanhu vangani va vulavulaka wa hi nga yimi hi vulavulaka I khali kha hi bela Eskom na sweswiwani ka budget leyi a nga ta hlaya godongwana ku ta va na mali leyi nga ta ka ti-SOE va Eskom va Transnet va SABC kumbe SABC yi le ka positive a ni swi tivi ti-SOE to tala ti khizame hi matsolo year after year ti le ku nikiweni ka mali ti le ku bereriweni ka mali and a hi kumi value for money a hi fanele hi n'wi vutisa godongwana ku okay loko ku ri ku I goyisa xibalo lexi na lexi loko ku ri ku wa yi kuma 60 billion hina tanihi vaakatiko ya benefita yini ka budget leyi nga ta yi hlaya wena godongwana because year after year hi vulavula hi ti-SOE leti ti kumaku report ya ku ku na ti-wasteful expenditure mali yi le ku lahlekeni I bakiti leri nga pfuleka ku cheriwa mati ri nge pfuki ri tarile wena khalanga yi ri yini civil society hi gungulela tindlwini a hi participate ka nchumu na metro civil society
no a hi twaneni gondo n'wana ku va ta ku yisa a hi voni inkomo khensa swinene loko va ku a hi voni i mhaka ku impela papa Inoko se va nghenile laha aka huvo ya endla milawu. Tsundzukani nteri swi sungula hi awara ya 14 kambe ke bongi ta sungula yini ka mahungu sweswinyana kambe i ta sungula amukeriwa hi va xipano xa tiko wa xeteri mi ta xitwa xitsongwana xi ku tlanga nongonoko wa humeleriwa hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula sweswo hinkwaswo fu mi ta swi twa endzhaku ka leswi hambi ku ri mhaka ya CCM